antibiotic resistance tun lai khovel mithiam zok te rilu ti ha tu le ti buai mm2 amai chu ating ina wang taksi ania antibiotic resistance to enge kan ti chuan atoi thiang ber kan hriat fia thiam theina du chuan antibiotics kan ei ten kan taksa na atho thei to lo na hi ani omzia chu antibiotics si bacteria thana tur dam doi ani ya chuan ka antibiotics kan ei kha kan lo resist to ani chuan kan taksa bacteria omte khan ka antibiotics kha an lo mel hriat to a chuan ka antibiotics ina atha theina tur laka khan lo in ven dan lo in bum dan lo in thiar filim dan an hretwa chuan khang antibiotics te kha ei mai la bacteria ten an lo in ven thei to sia bacteria ten an lo in bum zel thei to si kha chuan ka antibiotics khan om zia nei to lowa na thok thei to lowa kan nat na kha atidam thei to lo dina chu nge chan kan ti chuan mala chang tu antibiotics course scheme lo kan ina sal tu ko wangte kan na thlen tu bacteria thala tur mil nimi alo antibiotics kan ina sal tu ko wangte antinan ko cholo satia mum uk lai shen tetracycline kan ina sal tu te le flagell o2 du dana kan ina sal tu te a course scheme mang ni si lo mum ni thum la kan aya wangte khang a wangte khan antibiotic resistance a om na sa em mani a chan chu khang du da ta kan ai mum ni thum chau kan lawai khan a bacteria te kha an thi chep to amar zu an na thi kim si lawa isuan a course scheme i ele si lo khan kha bacteria te khan kha antibiotics khan lo mel shit ta chia isuan ei le huna khan hei chu ma khan kan she to tin lo in bum dan lo in ven dan khan lo she zel to chuwang chuan a course dik tak a course schema doctor te chu ang thap thapa hi apoi mo em mani kan shet fele thiam theina turin mi lo ton to kan tar danga message ti hian mi lo thona apa hi kan te atanga she sel lo top dam doi ei rang mai hian ya doctor cho te le an mani lo min cho mai te kan hun lai chun an lo tin sa tu nuwa adam lo dam do in awam khan ante sa adam lawa dam do in awam khan ante sa taksa antibiotics thok lo alom nuan alo nia an treatment pek te khan thlaka alo in satawang kha ani kan ring mota tiang hi thil om theilu tu kania antibiotics kan lo in sat lu tuk to awangte le kan nei dan mumal lo lu tu awangte khan nakin zela na khir khan zo kan nei huna khan treatment kha buai vek theya antibiotics khan om zian nei thui lo thui an nei thui to lo thei ani chung chu apoi em ma chu wang chuan antibiotic resistant laga hian metam zo kan him le zona tuin tu huna tang hi chuan kan nat na khir haulam lu tu ka nga hi chuan antibiotics si ei fo lo tengu tin doctor in min cho ani lo pe chuan ei fo lo tengu hei hi kan zawai ta na that pha zong na turani a chan chu antibiotic resistant a thlen to chuan a ti dam le na tur le emo a siam rem dan tur awang to lo tu ka hmu chu ala ni lawani chuwang chuan antibiotic resistant la ka hian kan him nge anga ya antibiotics film khur taka kan ei hi kan ti ma mo nang le ke kan mo phur na ni chu